apa mega tuje tu makadaya ko aso arabano ba kisit diumpo na muharrang sinin na so araba ilan na sitaw ngenak kasamanan makanya manini ada naiya mapaputi nga so araba magi aso no bakan na si di muharrang aja mapaputi so kami si magi aso matena nenemo aja mapaputi so juma magi aso makar aja mapaputi so satu magi aso tak ada na capa posina pomo ada koswaga na plemelo yulo ko makarramana ngesoy Papa sengogi mang caci sulu rilaleng lino manenge. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa sullina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fasal muttaqun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala wal fil Qur'anil aziz A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum wa akhirul ayat. Wa qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul azim. Sininna tomatua malakbi sila suraku jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah syukur kima pujitan digangka lori sisi arraja aku wasangan nafung Allah ta'ala nasabari ilalan na iwatu cinampo iwi natofada iwaringi awatangang adisingang atau fadang kaki hadire digaga akatan nomorosi di Asia maasi sumpungeta ipasia ma inasabaan macawi na ipasi sumpung inasabaan mabilah maka mesti malebang ipaniin nasabak sidi pakasiwiyak kami nak batuan nama raja di sisi nafung Allah ta'ala. Yang kedua nasabak Asia maasi sumpungeta na mancaji wipatampak barakan apa masih sehingga seluruh amal ibadah kita natarimi fungan latan dari tujuan napak kaswiengin nasabaati nulukan naman nanungan gangkana degaga iwala kang iri tujuan na idi atau matepuk nasabari tujuan na ibadah dari tujuan napak kaswiengi sangadin napawad suruga pamasina mipuangnya yakatai salawat na niya papa salamat masa ifongololori alimalabin na Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi iya si matajallo kang asalama kang akatuwongang wanwalino akatuwongang wanwa akhirat sehingga natofada ang kamanamuan natofada makali jari salang kabitarai na diya tupuri awal gading itu daki yasi na pipangulaw makadaya sitongan na yakatay natuturi libut na yawan waline sangadin na beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di puang ilalan na kurangi wa ma halaktul jinna wal insa illa liya'budun simata dini pancaji menak bangsa na jingi rupa tawi semata-mata hanya untuk beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya sitongan na tujuan taturi libut na yawan walini tomak kaswiyan na sebab kaswiyang ilulungang itala itu asalamakang apa yemi tumelu isapai di atau matapot degagas sangadin na salama tomotomalabi yang ki hadir biasa maka de guru tak namoji tumbe mega waram paramu yanade musalama samanna laudi gaga angkat na waram parang
Namo maga tandri pangkat jabatan na rupa tawi nama tuju jama-jaman na yena de na salama de gaga harapan. Jadi ya sitongan na makadapik ke cara na tuwo kiri libo na yawan walinoy na ilulungan italai asalamakan. Apa de nagagatok kami na rogi turi libut na wanwalino na mancaji wi ata macilaka capak na riwet tu amatingan na tomatomalapi yung kihadir. Makanya ya situngan na inti hakikat na padungang ikang asalamakan medyo tumilo ilaw. Maka de guru tayanang kato na marilodo amun ripura na sumpajan na paralun na sunat na pure masikrit na takpo na pala dua wali liman na marilaw cenga di bitaray makdararari na sabak pakdoang milaw asanangang asaginanga warampara tatamba na halala na mabaraka jama-jama matuju wija-wija madecin na mapato tapi itu tu ipakdongange de nagagay baca sangadinna pi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Asalamakan nasabat di cinna dino, asalamakan nasabat di cinna akhirat na tomabela dituju pacalan fungala taala. Jadi mi romakada bekecara na ilulungangi atas salamaki. Biasa maka di guru tapantitai kehidupan sebenarnya ini simpel. Ia kotomelo jesitongan nakasalama maka de guru tasini mi bawang ancaji ko atau matepe pekwe batiwe mancaji atau matepe asompaki tumapayaking amantu billah keyakinan kepada Allah batewe masompa nomorosi diijame yena sorang ipuang yang kedua niniri yena pisang kengangi capan na pasti ko salama. Ya miro ya makan jamos sampai makan ja ibadah yang kedua manini pole kona pisang kengangi puangi capan na pasti kiman caji atas salama. Makanya kehidupan sebenarnya ini simpel toma-toma lebih yang hadir. Tapi ya pirite je situasi kondisi yang makukui na je tesamana je na pasilura mani halala na harangnya. Iya ko sama turu na jama itawe maka de guru tapanti iya ko anu masalah na sama turu na jama tawe nasa tutay dece makanya ini maka dapat kecarana na ilulungan salama turi libut na yawan waline makanya tomelo rewa mak didasa no to makapesa makadala tatamba si cuana lino narati si sebu pada tu patah peluru hijriyah mulai amat ingin kemoga amala ibawa li suri pamasina fungalat apa ya nadega gabo kong ibawa maka de guru tak marinaji baja na sangaliye capat na musti sesekali tomo-tomo lebih yang hadir. Makanya dengan hijrah si sepuh pada tu pataplo arwah hijriyan nompor ini limpuna muharram maka dapat kecara na itingkatkan kualitas ibadah tamauno rifungan latala na tompan caji matu atas salama. Pekwe batiwe kade guru tasompa ko batiwe masompa jame yana surang ipuang imuniniri ditijun na yana pisang kengang apa madai bedakan tujuan hidup kita dengan pelengkap kehidupan. Ia ko tujuan itu rilibut na wanuwalino na manasa makada illa liyak budun kecuali beribadah masompa mangabdi di pungala ta'ala. Tapi ya ko palangka kehidupan maka de gurutta anu isala itu magai nomorosi di termasuk lino pak iya itu situngan na lino tempat sementara mi iwan walino ralipalipang makanya biasa kak makada sinin na rupa tawi pak ibu angka mana masanah namo maga jaguna tawing kamatu na angka watu na pajay jago namo maga hebat na tawi angka matu na watu na pajay hebat apa mangi pak sinin na rupa tawing kamana masanang kamatu nang kawatu isalay wanuaan jajingeng isalay waramparang isalay jamang-jamang ya kotoli sunari pamasina puangi makanya dunia terbatas tomo-tomo lebih yang kehati makanya mancaji wilu no tonangat cinampa biasa narate guru tamakada ya jetuli no pada lepatasi maluar diola
maluwat tamakiwiri malu tamaki gangka tepak mumuin lopi tau muripuangi mualapi pasiri muala pasa serikuwa mangimancaji ku atas salama berarti lino hanya pelengkap kehidupan. Yang kedua waramparang, ia waramparangi denatyangi agama tak lalu waramparang. Justru di zamannya sahabat Rasul banyak sahabat yang kaya raya. Mereka sahabat mah itu darat karomana, tapi makanya iko sogi pun ni sifat malabo. Apa ia waramparang yang matutu matu mancaji ranga yang namatu matu mancaji badi. Cuma ya kode gaga waramparang mengkaiki ni tatau kasiasi ki ni tau padikiri pada terupa tahun. Apa namo di anu tu di puada na setete salah pak de gaga mengkaiki tapi koto mega waramparang na namo wak mati ni puat to tai. Tai waramparang. Jadi namo apa wak nak kada tete puang magi apa nak kita puang iri tu juna waramparang na. Tapi ya tu nama tu waramparang ni mancaji bali ya moto matu mancaji rang atau moto malap yang hadir. Makanya dunia dengan harta merupakan pelengkap kehidupan. Tapi tujuan utama tak dek gagas sengadina beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ilalanna yatahum baru Islam meninggalkan kemaksiatan menuju ketaatan dan mengetahui makna amalan terkandung ilalanna ulam muharram. Apa ia itu di tahun baru nasalangi si diompo na muharram. Jadi ya ko ang kasalanare ni sangi asang ulan na hijriya pertanyakan asalangan nah. Mapamuli muharram sapar letusul kaida sulhi ya ka 10 ulan. Tapi ya pimiro napla Januari, Februari, Mari, April, letu Desember rai. Ada kumuapla itu nadi muapla i kalender hijriyah teh. Kama pamuli muharram apa itu muharram tahun baru nasalangnya. Makanya dene rasa tandrine di mukba ni mampuna muharram si sepu pada tu patap pelurua hijriyah tu motomala yang hadir. Sehingga ulam muharram salah satu bulan yang senantiasa dimuliakan Allah di antara 4 bulan. Makanya maka dipuangi ilalanna akorannya inna iddatash syuhurin dallahidna asyara syahram fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Majapui pengala ta'ala pancaji wi 12 ulang ilalanna si taungeh jumlana 360 sunah. Mapamuli muharram sapar Rabiul Awal Rabiul Akhir ada sih Jumadil Awal Jumadil Akhir Rajab Sya'ban Ramadan Syawal Sulkaidah Sulhijjah 12 tu ulang kagak tahu dia napa i ulang-ulang ini ya kau dia tapla i pengen apa ini nadi tapla i pertanyakan selangai na ina ulan na ini selangai yaitu Januari Februari tomelo mimat terima gaji akhirnya makanya 12 ulang di antara ya 12 ulang ya angka apa ulang makailah dan memuliakan napakala bipung Allah Ta'ala. Makanya minha arba'atun hurum di antaranya ada 4 bulan yang haram. Ite ya roh biasa maka di pandite telu ulat tumatarati si masyarakat nu bakangi umpo nasul kaidah napasul hijjah muharram matarati telu masarangi Rajab. Makanya telu matarati si masyarakat. Cuma ya memang jadi masalah yang kita hadapi sebenarnya di tengah masyarakat mega mau patos salah pahami wiwi apa ulangnya termasuk yang natame sulkai dan muharram biasa tem makadaya ko sulkai di ulam macipi itu aja mapak putih masyarakat apa ina mapak putih ko si cipi-cipi rangi matu putih paruh ada kuna maka kanja ya ko si cipi rangi putih paruh masijak mawija iya ini pahata makadaki ulam macipi makanya ya panami gato mapak putih oke haji ngange makai nomorosi di manini pole kusul kaidah yang kedua milik tama muharram makanya si baluta te masara ya kula sulhijjah apalagi capak sulhijjah makai apa naniniri 2 bulan
Cuma yemiru dipahat maka daya ko Rasul kaida ya saja ulam macipi padahal maka daya sitongan naguruta tanya ulam macipi tapi ulan lay cipi na sabak dua leparan makanya yolona sulkaida Syawal mondin na sulhijjah Syawal an lepara pitara sulhijjah lepara karobah di antara 12 bulan yang dihimpit dengan hari raya okoi sulkaida makanya maka de pandite bulan yang dihimpit dengan 2 hari raya maka dani ulam lay cipi tani ulam macipi apa silay yang itu lemah cipi si balai cipi dia ana pada tu batongan na pada mati pite cek di si bacek di pita ya ko pita cek dek mana sai pita ya ko cek dek pita de pada pita jadi oppositongan na makasolang ipahatai apa ya sangi ulam macipi padahal lay cipi mina sabak 2 leparan makanya bulan Sulkaidah bulan yang dihimpit dengan 2 hari raya tapahan ini. Yang kedua Muharram biasa kata maka daya ko ulam muharrangi nakasatu iya ko muharrangi ulam macilaka iya ko muharrangi ulam makarama magai aja mumasara iya ko ongko na ulam muharram iya po mumasara saparlaw yase ya itu sitongan na ulam muharram bulan yang penuh dengan keselamatan makanya isangi makna na muharram apa megatoje itu maka daya ko aso arabano baki si diungko na muharram sinin na so araba ilan na sitongin nakasamanan makanya manini ada naya yang mapa puting soraba magi asono bakan nasi di muharram aja mapa puti so kami si magi aso matena nenemu aja mapa puti so juma magi aso makar aja mapa puti so satu magi aso tak ada na capa posina pomo ada koswaga na ple melo yulo ko makarramana ngesoy ya ko yetu melo hindari na de na to masalah de gaga aso masalah matanjak makna cuma makadami guru tak Syekh Abdul Hamid Al-Quds dalam kitab kan Sunnajah wa Surut kami masih tongan nasi di aso na anjur kangi pandi tapa hikmai aja tumapi kau apa magai iya naro si tongan nasi di aso ilalan nasi tonge 320 sepurupan na bala na ponon no hungan la ta'ala makanya maka di pandi tapa hikmai ye ponarati ro asui aso arabat capa na ulas saparang mondin na sumpaja lorota asumpaja sunnah mutlaki patarrakan adi pake mapamupu inna atoy na kasapuluh pitu puluhuan lakalima alpala annas bikasisang min lodwangi maka salama sitong mongoloy di nakan naki abala yana tu nakada tumatwata capu araba upan na capu araba aso arabat capa na ulas saparang makanya na anjur kangi guru tapanditi maka daya kosora baca pak na ulah saparang asumpaja sunnah mutlak ko pura ko masumpaja loroh ya normu pake mapamupu inna atoy na kasapuluh pitu al ikhlas ikalima al pala annas bikasisang baraka na sumpaja ngisitong mongoloy de na kan naki abala na tulisu di pamasino kung Allah ta'ala sinin na tumotomalak yang ki hadis makanya ulang muharrange ulang asalamaka tu sitongan nagi magi na tumakada ulang asalamakan okoni pungan la ta'ala makamanang sinin na susah awatangan na suro na ketika menghadapi bala pengulut tak Nabi Nuh sandar di kapala na setelah terjadi tsunami besar ipas salama iripuangi itu 10 Muharram pangulutan Nabi Musa ilalungi ko Fir'aun apa Fir'aun di na may lumaring kalinga pangaja puli ko Nabi Musa pak nasa ngalin na puang makanya na panca di yaitu pirami anak tangga untuk melihat Tuhan jadi yaitu sitongan na piramida okoy masjid yana tu anak tangga na Fir'aun may lumiti pungan la ta'ala gang kadeni tipuangin na puanin makadaan na rabbukumul a'la saya la Tuhanmu yang paling tinggi nalalungi Nabi Musa ari tengana lauk mere menri Nabi Musa ari pitanangi na siyama wetasi na masjid di nama lemai Fir'aun beserta tentaranya maka Allah selamatkan nabinya ketika 10 Muharram pangulutan Nabi Ibrahim
itepangi di api malung-palumpe oke tengah nako barang api yang mage nang kamacake, maka Allah selamatkan nabinya ketika 10 Muharram pengulutan Nabi Ayub. Maka dari riwayat na pandritata 22 tahun na bawalasan na capu waramparan na mati wijanna na irolasan na Nabi Ayub selama 22 tahun masolamana watakalina nanri ulna, kecuali lidah dan hatinya yang senantiasa mengingat kepada Allah. Makanya ya sitongan na tu ikonakan naila saja moje tu masara na tu makdarike Pak Mega tu je tu napis sama bulu tangulu ngasunakan ni nasa ni dina adili puangnya ada kumana kadina adi itamu tu napanya menyaman napa ko si malasay dega mite Nabi Ayub 22 tu malasa sabara Pak kato je tu ya namalasannya tiapa jadi makdarike dan na ye matupa je monya masa di stasiun kupura kak mak dari kada kupik ko bati tak mak dari kada na ye kupure ulicu bari bolaku usau-usau ni lasaku ada ku paroja mu atu pale de datangi agame mak dari ke. Makanya sebenarnya ye koto malasa ye da dua meja tu sikri na to malasa nasa nabita aga ya roh nomor sidi perbanyak doanya Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ia moto sikri na pakai tawe ia ko angka masalah na bertubi-tubi itu yang dipakai maka Allah mudahkan masalahnya. Napa tabaci kulu huwalla jadi doa itu sikri na to malasai kulu huwalla si bapak dongan Nabi Yunus apa ia itu kulu huwalla ye ia ko hakikat na curita tahu ia moto surah ia moto pak donga ia moto tu sikri sehingga maka de guru tayanan kato malasa na baci kulu huwalla katallu na dina jaji malasa baja na sangadi itu na iya kulu huwalla ya na angka to malasa na baci kulu huwalla ketika sakit na sabari lasanan na lisuri pamasina puange 70 malaikat nonno masumpajangi dukuna. Jadi ya komeki na sumpajangi malaikat 70 ya koto malasa perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Ya komate dedan riulla alati juga dan nasabah Allah sendiri yang senantiasa menjaga jenazahnya apa pura mancaji diwali. Makanya si tongan na ya koto melo itu ya mancaji wali namotan ni apan rita ya. Namotan ya ulama ya ko angka musik kari tatapake na tomate mancaji wali ki capak na itu apa ya saya sikir mengingat dan orang yang senantiasa mengingat Allah maka itulah kekasih Allah makanya maka dari wali jadi ya ko angka malat tabawa kamalat tapake na tomate capak na kapastiki mancaji wali ada pasaban na mancaji wali dedan riulla alati juku tak sampai datanya hari kiamat. Kenapa? Karena Allah yang menjaga jenazah tak. Makanya itu kan ya kodega gata zaman ayali pilang-pilangin atau masikrit atau maringerang to melo matin rasikri ki iya patopaja masiki ya kolanya paringerang ni kade guru tak mau bawa mati ya matu sikri mau capak mau mancaji wadi. Makanya Nabi Ayub malah 22 tahun nabawa lasanan tapi Allah angkat penyakitnya ketika 10 Muharram. Pengulut tak Nabi Yunus Iro Nabi Yunus Nabi kamina pacodokan Nabi Yunus magi mina codo apa umana dena melo mangkalingi pangajana mako bati na dakwi umat natan nama to natan pak kami matoto to yo kumaring kalingi pangaja cara matelu to nomor di masifat tanah mak batu yang kedua masifat tanah kasih yang ketiga masifat tanah subur. Tiga ya setana mak batu ye kona tapai webo silanta bami nama cingang kato maring kali ngapangaja tan nama to na putat de na putangi pa agap na puada pacaramai pahan nama to na lapahan ye kore na pada sala ina tu ya setana mak batu tan nama to na tan maga ja ye ko webo sina tapai we tan mak batu na tapai bo silanta mi nama cing kato mak batu angka toto maring kali ngapangaja padelo na tanah makasi na tapewe bosi masam madiga ke bakas
ya kok kilala masigi padalo na bakui tiapa je kukup na paha tapi masuk de gaga na sengada naga nasa pacar mero ya katoto makwar ya kok kilala masigi na semana je nakadawa coca irostasi tapi masuk matu dan nagro nasan napal masuk telinga kanan keluar telinga kiri na tuya sa tanah makasi na tapewe bosi de gaga bakas tapi yero melo isapat tanah subur agi kotomundo yeko na tapewe bosi tuo yero melo yala ipahangi wi na ipake makam laklan roali na to salama lino akhirat tomotomalapi yang kihati. Makanya nasalawi umat na yang makubalewi lalawatan na bali maka dia beristighfar kepada Allah degaga na puada sangadina la ilaha illa anta maka Allah selamatkan di saat itu di 10 Muharram tomotomalapi yang kihali berarti ulang Muharram ulang asalamakan jadi maka tukanya ya kotomelo masarap patujuwi ulang Muharram je meki mali oto baru meki mali motor baru le Muharram de maka tu kan je ko to mapa putih si dia pun na Muharram kaga to moli si dia pun na Muharram masalah megami maninya dan naya aja mari bahaya ada kuna makanja si dia bak da Muharram na to mapi kau mangcaji we salamaka to masalah apa mari apa ulang assalamaka memang to malah di jamaah yang dimuliakan Allah. Maka tentu ilalana ia ulang Muharram angka sebenarnya beberapa amalan yang dianjurkan untuk dikerjakan. Jadi tanya bawa situngan ulang Muharram sinin na ulangi wat di manang tapi makadami guru tapantite ada beberapa amalan yang dianjurkan ketika memasuki bulan Muharram termasuk iri dilakai tambah lalu di balancana bainita makanya tu masih dah kepubainita ya ko 100 sebuh telengi di balanca tapak ganda 500 sebuh ya ko angka makan angka mau warang parang liangi je ulalong ulam Muharram maka tu kanja ya liangi beni ulawang ya ko ulam Muharram ya ko angka makan kimi ko meki minra na ilang ulawang ay launo jampang ada cocok bersedekah di bulan Muharram apa magi ya ko manyamakini dawi tu makonra ya malamak na malomo jamana lakinda tapi panno panna masusay atin na makonra ya macutoy maraji jama-jaman na mo anak na makanya muliakan istrimu peke carana tambah di balancana ya ko 100 sebuh tapakan na 500 sebuh yang kedua ia ulam Muharram dianjurkan perbanyak doa ajak nasaleki pak doangan ilalan ulam Muharram termasuk ia ulam Muharram okone situngan nama lomo iterima pak dongeta bahkan makari pandete engkasi diwani ilalan ulam Muharram ketika seorang hamba mengadahkan kedua tangannya minta kepada Allah maka doanya pasti tembus ke langit dan bahkan mawusupi pak dongan na yusuna pak dongan na sinin na malaikat ketika dia minta di saat itu ketika dia memohon di saat itu ketika dia berdoa di saat itu maka Allah langsung kabulkan doanya upanna wani 10 Muharram tamanya 50 Muharram berarti 5 ngaso pinatama 10 pon Muharram okon itu perbanyak doa tak malam 10 Muharram okon itu pak dongangi mau so pak makade guru tak pituan ni anak apuna Adam ketika minta kepada Allah maka Allah tidak menolak doanya nomor sidi wani pamulan Rajab yang kedua wani patangana Sya'ban yang ketiga wani asirana Zulhijjah wani 10 Zulhijjah wani al-parapitara si bawah wani 10 Muharram tungkat wani Jumat inilah 7 malam ketika kita berdoa doa tak pasti diijabah dan dikabulkan Allah termasuk maka dete guru tang kami matu yaitu waktu istimewa kimin lodoang termasuk aja tacapa waktu bangin nakamae iya tu waktu napalawangan naban nakamae okon itu waktu mudah diijabah doa makanya yuko tipure tibang ni perpanjang waktu kamae supaya angka kesempatan min lodoang apa ok itu palawangan naban nakama mudah diijabah doa
termasuk as-sujuma ba'da asyara makan jatiro as-suyun rimil lodong as-sujuma ba'da asyara ko engkau hajat dan tidak pernah terkabul maka perbanyak kau minta pada hari Jumat ba'da asyar. Termasuk sitongan natu ye pamulan natu bosie ia ko turung ibu si pertama itu keberkahan, makanya minta kepada Allah karena doa tak bisa diijabah. Makanya tahu ko ara ia ko poli wibosie masuk isali wa polana mak bosi apa melum mali peci pamulan na bosi na mak baraka ia pidi ia ko bosi to tamila la kamara makalom mana tomatin roh makanya ya sitongan na tuwe bosie itu obat. Jadi apa tuwe sitongan na wat dia lapak burawatakale we tasi we zamzam we lawi na we bosi ya ko angka to punala semakalalian batongan natanya do terwat di borewi suri perbanyak mandi air laut pada matu ya ko kata matamang tonat-tonangan ni alaki way puti napatalepat je tabaca al-ikhlas al-pala an-nas napatapinungan maka jing di saat itu langsung keluar nasabak itu way pak jewi racun bagi bangsa jing. Makanya parrokia ya kopure naru ya tahu terakhir itu dimandikan air asin apa magi apa iya we tasi mancaji wiracun di palongan na bangsa jinge. Jadi ya ko angka tu la punaila semakalaliana tania dokter medis dan non medis penyakitnya suruh perbanyak mandi air laut. Apalagi ko kamput sama cewek mutasi edi makanya korah. Yang kedua ya ko meki mitai keaslian na yero we bosie taputamila leparesate ya ko maka doi bandingkan dengan air biasa ternyata butiran cahaya yang ada pada air we bosi memiliki butiran cahaya yang begitu banyak dibandingkan air biasa. Makanya ya ko angkat masam bolot tasure mak bosi-bosi paja masam mangitu kak marak kita makalang di marah jika tamak kalangnya iya nangka tahu masam bolot tasure mak bosi-bosi paja lah sandai gitu ini kota rame ale tak we bosi malasai tale baraka na we bosi ya tapat cikele tahu we bosi baraka na itu diangkat baka kapan rita pahangi maka daya ko angkat to makorawi ja sure mak bosi-bosi malo binengang masijak mawija itu maka dimudahkan hamil melahirkan na salama lelewati tanda-tandangan lagi nak kena webosi nama sijak subur jampan aku tahu memang makiro makanya ya tu webosi berkah tomo-tomalak di yang hadir apa magi apa ye mina manca jilasa webosi ye pun nawalangi asoh makanya de nawat ngipak balaka soe bosi nah sebab sudah mengandung berbagai macam bentuk penyakit dan bakteri de nawat ngipake dio ipake dio capat nalasa mipuli na tomo-tomalak di yang hadir makanya maka de guru tak de nawat ding na tapai de nawat dinawalangi aso we bosi apalagi okoi ori kesemonroh karena sudah mengandung berbagai macam bentuk penyakit dan bakteri sini na tomo-tomalak di yang hadir makanya nomor di perbanyak doa apalagi ketika memasuki malam 10 Muharram minta kepada Allah memohon kepada Allah apa alita ata apa ia sange ata masuk pakai napekwe batewe masuk perbanyak minta kepada Allah berdoa kepada Allah maka doa tak pasti diijabah. Yang kedua maka daiwi nabita puasa kiminam masarru purana ramalang opoi Muharram. Jadi puasa yang paling afdol setelah bulan Ramadan itu di bulan Muharram. Makanya perbanyak puasa sunnah. Maka Allah Ta'ala walayaling asyring demi 10 malam yang mulia. Ya sehingga 10 malam yang mulia tak bagi apa 10 malam pertama Ramadan, 10 malam terakhir Ramadan, 10 malam pertama Zulhijjah, 10 hari pertama Muharram. Makanya tuh puasa sunnah 1 sampai 15 Muharram. Kode tulis 15 sunnah tuh puasa 10 tunah sunnah.
Ya korek tulai maka dani guru tak berpuasalah 1 pekan apa ia puasa ilalan na Muharram pada lebak ia kotoma puasa 30 sunah. Jadi maka dai guru tak pandita ia ko angka toma puasa sia so ilalan na Muharram pada lebak ia koma puasa 30 sunah. Makanya ketika tidak mampu berpuasa selama 15 hari 10 hari maka puasa ki 1 pekan ya senge 1 pekan si minggu mapamula ki asera Muharram letus 15 umpuna Muharram iya ko asera umpuna Muharram tuma puasa maka daki puasa sunnah tasuah 10 umpuna Muharram berarti puasa Asyura 10 sidi 10 dua mancaji wi puasa sunnah 10 telu letus 10 lima mancaji puasa sunnah ayyumul bid makanya 7 hari berpuasa di bulan Muharram tapi makanya ya kolak biwi jadi makanya guru tak mula mana nih sunnah na puasai ilalan na Muharram tomo-tomo lebih yang ki hadir sini na tomo-tomo lebih jamaah yang dimuliakan Allah terakhir mohon maaf yang sebesar-besarnya karena setelah acara kami tidak sempat bersama sholat isya karena masih ada agenda setelah ini makanya setelah acara kami bergeser ke sidap kembali karena ada acara taksiyah setelah sholat isya jadi terakhir ya iya kota mesopulong po na Muharram iulo na sumpaja lorota sumpaja sunnah tau baki dwarrakan iya tu napak lurangi urut tak 10 po na Muharram iulo na sumpaja lorota sumpaja sunnah tau bak dwarrakan perbanyak istighfar sampai masuknya sholat zuhur pura ki mas sumpaja loro mondina tajami sumpaja sunnah mutlak patarrakan tapi upasangi maka tajama kamainya sumpaja sunnah talupewi sumpaja rawati tak salan itu tajama jo lo rawati napa tajamah makanya itu sumpaja sunnah rawati sitongan na tukak kaboliya si babak dia sumpaja sunnah yuluna sumpaja wajib sumpaja sunnah mondina sumpaja wajib aja takal na yiro kama sumpaja tauba itapat tujuh nadi tajame rawati tak masalah itu apa iya sitongan na tu sumpaja rawati iya na sumpaja pasuku apalan na sumpaja wajib tak makanya maka ripandeti sumpaja sunnah pas sepi waktu ripalawangan na wajib makanya rawati 22 rakan na tuh 10 rakan na mancaji mu'akka 10 rakan na mancaji gerul mu'akka iya na sumpajang sunnah denang kena tantangin nabi tak majalau na maka da wajib dia sitongan dah cuma sunnah mu'akka sunnah yang sangat dianjurkan 10 rakan na sumpaja sunnah sumpaja sunnah rawati denang kena tantangin nabi tak tega ya roh 2 rakan yulona subuh 4 rakan na yulona loro 2 rakan mondina loro 2 rakan mondina magharibi 2 rakan mondina isya 10 rakan na yamana sumpaja denang kana tentangin nabi tak 10 rakan na denang kana tentangin nabi tak 2 rakan yulona subuhi 4 rakan na yulona loro 2 rakan mondina loro 2 rakan mondina magharibi 2 rakan mondina isya 10 rakan na yamana tapi ya rasul pajang biasa matona zaman nabi tak biasa to na tentang 10 tosi rakatna termasuk 2 rakan mondin na loro 4 rakan na yuluna asara 2 rakan yuluna magharibi 2 rakan yuluna isya 10 tosi rakan na yamanang iya kota jamamana ni kalipui 22 rakan na yamanang makanya sumpaja rawati sunnah sumpaja sunnah pasapi ripalawangan na sumpaja wajib jadi maka de guru tak pura ki mas sumpaja loro tajame sumpaja sunnah mutlak patar rakam napata baca pak dongan Nabi Yunus la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin tabaca pada 50 maka berkatnya selama 1 tahun imaseki ripuangi denakan ne susadenakan ne kiawatanga napas salama kina mabila puli ko abala itu motomala bi yang ki hadir sinin na tomotomala bi jamaah yang dimuliakan Allah maka tentu ilalan na yewe ulama harangi
sisa pada tu patah pelurua hijriah. Mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Di naga tok kami namarogi ridino ya kode na tingkatkan kualitas ibadana na ang kita mitahum baru Islam tomo-tomo lebih yang hadir. Peke cara na itingkatkan kualitas ibadata termasuk tajame sumpah jarawati tak ripalawangan na sumpah jawaji, maka salah satu meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka memagi-magi nasabari pengajian kita yang kita lakukan di setiap tahunnya rutin 1 sampai 10 Muharram ya lesi di 2 telua buruang apa ya komeki tu pakai maka malak mana marajing tapi namosi imi ya kumana nungat tapan nanungangi maka yemi tunita pungalatala apa sih dipangkau kang masarro malak bimo pinay ya si sabui lappa ada maka mamagi-magi na toki lolongan ya salamakan salama riwano walino lebih-lebih asalamakan dilino siwali na Allah subhanahu wa ta'ala. Akhir kalam wallahul mu'afiq ila aqwamit thoriq. Nasru minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.